Maturanti osnovne škole Pavle Rovinjski iz Podgorice tokom višednevne ekskurzije u Republici Srbiji posjetili su Lovćanac i crnogorsku zajednicu u ovom vojvođanskom mjestu. Tom prilikom obišli su čitaonicu i umjetničku galeriju u Crnogorskom kulturnom centru, sjedište udruženja Krstaš, kao i biste kralja Nikole i Petra II. Petrovića Njegoša. U njihovu čast prigodan program izveli su mladi članovi Crnogorskog kulturno-prosvjetnog društva Princeza Ksenije. Posjetili smo Novi Sad i sutra idemo za Beograd, ali nezaobilazno mjesto je bio Lovćanac, jer ipak ovo je jedino većinsko crnogorsko mjesto. I danas moram da priznam da sam bila posebno uzbuđena jer sam vidjela koliko se ovdje gaji crnogorska kultura i naročito jezik. Jedna od djevojčica koja je govorila me podsjetila na onaj pravi izvorni crnogorski cetinski jezik koji je uvijek lijepo čuti. Osjećamo se kao svoj na svome, upravo zahvaljujući našem domaćinu Nenadu Stevoviću, i nadam se da ćete i vi vrlo brzo doći kod nas u posjetu. Sjajna odluka rukovodstva osnovne škole Pavle Rovinjski iz Podgorice da njihovi maturanti posjete Lovćanac i crnogorsku zajednicu u ovom mjestu. Vjerujem da je ovo dobar primjer i za ostale škole u Crnoj Gori, da prilikom organizovanja ekskurzija, bilo da se to radi o Srbiji, regionu ili nekoj drugoj državi, obavezni dio programa bude i posjeta našim iseljenicima. Bio bi to značajan doprinos jačanju veza između matične države i njene dijaspore. Učenici iz Crne Gore posjetili su i osnovnu školu Vuk Karadžić, gdje su se upoznali i družili sa svojim vršnjacima iz Lovćanca. Tokom prijateljskog susreta nastavnika iz Podgorice sa direktorom Lovćanačke škole razmijenjena su pedagoška iskustva uz obostranu želju da se saradnja između dvije obrazovne ustanove nastavi. Počastvovani sam eto što su oni na jednoj maloj ekskurziji i uspjeli da izdvoje to malo vremena da dođu i da posete našu školu i nas, da se deca malo upoznaju i druže. Mi kao škola smo otvoreni inače za saradnju sa svim školama iz Crne Gore i bilo bi nam čast i zadovoljstvo da kogod, ako imaju ikakve planove, da svrate i to da nas posete i da se na neki način upoznamo, družimo, pa u nekom periodu narednom ostvarimo i neki veći, bolji kontakt koji će naravno biti pozitivan za celokupno društvo i ovdje i tamo.